Miraai man. Kom ek vat jou terug in die verlede in. Laat ek eers begin, kom ek vat jou terug na die jou begin. AJ, Andrew John Smith, iemand het vir jou gebid. Dit het veroorsaak dat sy hier kan sit, sodat ons nog kan gesels met dit. Remember die tyd toe mami met jou en jou broers op die straat geslaap het. Remember sy, al die ander hoe julle met die mag moes gaan geslaap het. Remember die tyd toe julle in die vullis hoop moes gaan krap het vir iets om te eet. Ja, dis iets wat jy weet. I praise the Lord. Climb any tracks, I'm done with it all. Ik maak jullie vol, ik draai om mijn leven. I'm changing my course, I'm changing my life. I'm changing to right from wrong. Ik was die zwartskap in die huis. Ik heb my daar nie, heel dit laat heil. Ik heb my daar nie, heel dit laat pijn. Maar sy het gegloe aan my op haar knieën, bidden geblei. Hy sê tyd toe vrienden verdwijn. Even my vriend met my weggegooi. Maar sê my van wie kan ik blij? I was never my family's favorite. Maar ek is okay met dit. Ik was vervoes in die duisternis. Maar toe kom God en hy skyn sy lig. Ik wil niet terug gaan niet. Ik wil niet mijn oude liefde terugpakken. Ik wil niet knoe voor die kruis. Die kinders verwijs naar Jesus wat leven kan zijn. Die kinders is blind van hulle ding zo naar Jesus. Kan hulle die jammer in. Kan hulle niet zien hoe die duivel voor hulle toemaken. Kan hulle niet zien hoe die Here levens verander. Die skille moet van hulle oor val. Laat hulle kan zien wat is bezig om je aan te gaan. Laat hulle kan zien die duivel voor hulle jou toe vat. Ik bid net die kinders zal nader komen. Wat Jesus aanvaard en zal blijen om. En zal samen gaan wanneer Jesus komt. Dat ik voor jou dit weer, ze kan bid van dit. Die kom net jou met die Here sit net weer dat die in jou. Dus die Here sit hier, dit sal vir ewig hou. Die misleid is 'n sit weet nou where to go. En of jy dit het, dis connected vir oorsaak nou internet. Waar is dit nou? Die Here sal jou vind. So nou Google Maps, because God said, let us make man in our own image. Kom het break bread, die my rip. This is conversation, hashtag kingdom mission. Like it feel that shit, Here het ons lief en hy sal ons altyd protect. Ja, dit is met It's not gang, 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 gang. I'm all come on, work in a gang. Having a gun doesn't make you a man. But come show me your 10-year plan. They where I'm from, skiet hulle for fun. Die mense bly stel, die polisie is bang. Hulle sal nooit die beskuldigde vang. Hulle sal nooit die beskuldigde mang. Boeta, jy is jonk en ek verstaan dat jou hart is gewond. Gee dit aan God en hy maak het gezond. Jy moet nie worry die wiel draai. Sataniek as die lig vir die wêreld. Dis wat my Jesus gesê het. Vyand die dinge wat sy dink sy teen my het, gaan ek gou vinnig out balance. My kosbare siel behoort aan die magtige heiligste God op in heaven. So ek breek elke mag van temptation om my voete ooit weer te sit in het leven. Ek is die tempel van God, die heilige gees het vir my uit die duisterste plek uitgeleid. Hy lei toe vir my na die enigste way en die enigste way kom spreek my toe vry, Yeshua is het. Hier is my hart, kom maak jy vlees binne my. As jy is hier binne my is, wees dit verseker is hier om te bly.